Ngikigerete Nyamira. Nyamira na burayi kogera twara chibunga ibere lakini mono chiabire chimo les hopunga ngogendera bari gasi utegana igwe emotion yari kuri impeachment. Yes. Bana ri nero tuganyete na gotenga bona kinde skati ngonyara gukwana barabutika bakore gasi gekwana na 2027 ngwikire tuburinga ngasi kibakora yebo ikono ruchinga andi yake muchando nore Nyamira bono asokorra kwao muchando inoro na tibono arutima itinga ngai bono kurwa ege kogera maetekero executive erororo na ni county assembly bagwendete there should be harambu. Yes. Turochi ege kogera njiretili speaker naba MCA baye no mugabana ama ne executive baye batakora imirimo ama nabo. Yes. Turochi rende so egento tukubole na Canada unite and work na ande nkike snag what is the block but you never know ege kogera onye maete nabora nyana baruba nabo begete bikorutu nabo maite nga ibikoroma so tingo nyara ko bakwanira I think mugwendete mu jibarangeria yobo baje gotoereza baba erese ngikigendre kare Nyamira ekora nduke tutagete it is bantu bakora emirimo bari emirimo na rekero muntu anyore nafasi yayo gukora emirimo egava debit gava ne kora emirimo mugava na kora emirimo you know you never know whether it is internal wrangles. I don't know what it is and baitenga ngikora bataka igweti buja egera bakwenda kumu impeach omo governor they need to talk like aranse bakambe bamenye ngikere problem solve problems ikoba solved. There you go, another problem, creating another problem will not solve that problem here. Okay. Yes. Asante sana.